Anya laki din! Okay, sir. Bye. Oh, sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, kwa. Di ko mareklakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan, Joel. Saludsudam at aminan. Andaman siguron planom dita, jak amo. Masapol arumwar ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Amangan no lending, wan no loan manan dayta. Intun kuan, agparikot kanto manan no panagbabayad din. Insardeng kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Siguraduam lang. Nya kayat nga damanen umay agsinger diti balay. Wen, awanen. Fully paid ti loan kan lending ko anya. Adaak nanang. Anya ti masapul mo, sabay, tanak ko. Adda ka din ni Hilda nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at mat nga rod no kasta nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayan nanang. Ay, anya ti kapeyo? Amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikapeak nga rod nanang. Manakman no naimas mat lang ti kapeyo. Agpakada ako nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo, Hilda. Ay, kuha nanang. Anya manan ti inalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay mat dagita gamit day jay ahilda nanang. Addala kinita. Siguraduam lang. Tamangan no ibaga namanan nga damapukpukaw agamit na. Ni nanang mat. Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo ta kayat asawan day tangagtatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manen kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Anyat ginagara na diti balay nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pa'y? Adda siguro moten ati abastuda. Nasaya at mo't nga rod gimatang damot nanang. Tapno di da pagpalinan a grocery store ti balay no kastang umayda. Agrubwat ako, Joel lakay. Sikapay laang timaka mo kadagiti ubeng, Sa dino ti papanamaya? Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng bag mo? Oops! Mutoy day tanga envelope. Na, Saan naparakin ka day anya? amangan mo't no papeles ti lending dayta. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Alawanin. Agrubot ka nga rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa na iti ubing iti balay. Wen, anya kalakit din. 2 hours lang ang arumwara. Agsubli akmet la adagos. Dahito iti isaldak ka na kayo, sir. Titulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit? Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka? Di kay madanagan, sir.
Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kuko iti daytoy at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. Tapno malpasan ti saritaan. Good for 6 months laeng dayta Wen, sir. Kalpasan ti innom abulan. Isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mo ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkatin ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay. Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa imot inlako tayo anateng Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mga bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinaggapan ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod dahi ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapan mo kit din bagkatan. Taamangan do ang tudong. Matidtidan day kaya sigurado. Sapay karton lang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga iti bayad mo, sabit? Alpasin din na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak namin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano nga nga agbayad ka? Ikanak lang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawas sa pawayway. Ngam sigurado may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tayo, dahito titulo ti dagang insaldam. Un, sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkape ka pa'y kabagays. Agyamanak kabagays. Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunak no kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Dayta tijak sigurado kabagays. Saludsudem tuman no nya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Wen tabisi iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di namot masangaw. Wen nga raw. No di na maasikasaw ket kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak kabagays. Sige kabagays. Ibagak ta itex nantuken ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kenkwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ija ilaod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Diyak kayat nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ka? Adanto ananang, agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo, asaan mo nga ilako day jay. Wan nanang, ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarog yan? I-text mo nga rod ni uncle mo, tapno am muna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatangan da.
apay kaday. Jak mo tan makita ti dayjay laod nanang. Anya, Mapukpukaw ti titulo ti dagak. nay, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko. Amangan no adalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa ludsod, tata. Anya ti masapul mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti dayto at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabet, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain, hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Narigat mo tamakuntak. Isa nagdesisyon na nga umayak dito lugar yaw, tata. Mabalin ka din nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman na klaunay, tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir. Idi pa'y napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day tati tulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Kita, marigatan ako namang singir. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaruna kit saan namot ako kwa ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned na ito'y kanyak. Doon sumara no, agbalinak nga istrikton. Dahil ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita panawan. Anya tar aramidan day ta ang tao dito balay, Hilda. Anya pa'y kumamanang. Ang singir itibayad ti utang mo Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay ikwa. Agpalawagak ading ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kong ti titulo ti daga. Pangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iti balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal na iti titulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Pangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudno nga sardang mo ti lending. Ngamnay, tamot tan mangisal na iti titulo ti sabali at tao tin sukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day talukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuteng akto pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipangmuspusam Utang mo dayta, di rumbang laang ang bayadam. No may day amanang sabit tito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga notil-tila man ti umay nalaalaan. Apayan anak ka, anyat na pasamak. Insalda na magayam ti titulo ti dagak ang mapukpukaw. Anya, Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga no isumutan ti isaruno na. ay una yun day akap sa. Nalaing day nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti dagak.
Sikaman pa'y timakam mo kadagiti upin. Mapanak itayan ni nanang. Talaga ang madepresa ko no kastoy lang. Madepres nga ibagbagam mo, tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kanumat iti balayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapo itinaramid mo. Sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da no adda manin takawom apapeli si jay. Asino ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalik na kan ka. Nanang! Oh, anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak amis mo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda day di titulo. No di kakat agraraman Pangasimading ko. Mabagti taklakit din o kastoy lang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinamnama mapagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairaman pa yan, itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagtitak. May stress ak launa yan. Di nakbutbut ngan kunakmanan. Nalaing kayo nga umutang. Kas kada mangisalda iti kumkumporme. Ngamno pa nagbabayadan, ibagayo ang may stress kayo? Ibagayo akas la mabagtit kayo? Inakdramaan akas ta Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.